where did the rain start beating us? Good. Niguo tuone riri kana ni hat ruirwo rwekire atia rwarire mukaro. Niguo niguo kuma hau twanjie kuga atiri okorwo ni ta maundu ta riu mau ndakwira maguku Nairobi. Ungirwa estates nyingi cia Nairobi. Estates icio ri see in the blink of submerge maini to mbura ngiura uria ratuonirie ni kweka atia niguo andu manjie kwiyuria atiriri the long term plan ni iriku okorwo ni ta thirikari ministry ya environment ni tie kuheo taro mweri 5 twembu 5th of June tondu niguo twina nyamu twitaga World Environment Day gogona riri inene muno ria environment rikikaga Kenya na the yothe na riu tugathie Embu tondu thimu ya mwaka uyu ni riri the certification land and drought resilience. Correct. Ugira maundu mau matatu ri maraboda indo iria ithuĩ tu experience to tukiaria uhoro wa land restoration ni riri migunda yanjie gucokio okorwo ni kundu mugunda miti yatemirwo miti iceke atia niki tondu thaa ici ungirora tawona hindi miaka ta magana Sahara uria iganaga Sahara desert igwa igana ira expanded na gwire nituonete refugees aingĩ muno a mbara tukona refugees a mirimu refugees aria riu tukuona next ni amai tondu he matura mamwe miaka iroka ta 30 magatuika ni magandu tondu gutire na mai no anyita kugo nikio ria president kwari uhoro wa 15 billion trees ndiramunga kono na ni mekaga sure mweri ne ndirahanda miti ti muti umwe ni handaga miti tondu na he ndimwe ndari na nyamu ita 100 days tree planting challenge da muti every day kana de Mombasa no mwaka hade muti kana de ko that every day now what we want to say is that